ngibonga kakhulu. Bese kuthi ke mngane yakwethu ngane zakwethu into ebalekile kakhulu ukuthi ke lento kamaskandi isuka kuthi kakhulu umlando wayo egameni lokuthi ubaba uBhodloza ophushukela umfazi omnyama ongeneze emfisa ingane zoma ubaba uShobeni ubaba uSixhobo Mfungampungwazi zinsizwa ubhekumuzi lithuli bayikhandile yonke lento kuthe nje sebeqala sebehlanganisa isisutha yathi waqhamuka oshwini uNtekhala after uBhodloza kwaqhamuka uKathito Mfokangobe makade zidludla kubadla idolo ukepekepho yabo yobukebe obusala bakuthiwa abane nalethi uthi ngisomtshiki untombazana zasemntobazi yambuka samzungeleza zithi funa ukumsola umtshulu wakalethi funa umbuka leduze Mfokangobe uyichawe Kathito funa ukwazi lokho ungangigabazi futhi ukwazi ukuba nenhlanhla ukahlahlede wena uThabo Mbeki ngokwenkululeko kaMaskandi ngoba uqhamuke emveni kukaMandela uMandela wethu ke thina uBhodloza emveni kokuthi qhamuke uMandela wabamba 5 years wasiqhamuka uBhodloza emveni ke kwasiqhamuka mina ke ngumsholozi nguzuma mshini wami umshini wami webaba wena uyami bombesela asibuyaka lokho okwasenkandla lokho yini inkandla amahlathi amnyama sekhuluma ubucela kodwa ke nganza kwethu ngiyayisimplify nje ukuthi ke ibaleka kakhulu leyo ukuthi umaskandi uqhamukaphi